Здравейте! Започваме пресконференцията след мача Лацио Лудогорец. Пред вас е старши треньорът на Лудогорец, господин Игор Юричевич. Заповядайте с въпроси. Buonasera, iniziamo la conferenza stampa della squadra di Ludogorez. Di fronte a voi c'è l'allenatore di Ludogorez, il signor Igor Jurišević. Iniziate per favore con le domande. Поздравления за това, че сте първият отбор, който взе точка на лидера до сега и не беше губил Лацио. Всъщност, така ли си представяхте да протече матча или това, че така се разви матча, в крайна сметка трябва да сте доволни от тази точка? I must tell that from the first second until last second, the team made what we planned for the best for the match. Аз трябва да кажа, че още от първата минута отбора направи това. Така и отбора следваше плана си, който беше предвиден през целия матч, т.е. точно в началото и през второто по време. Allora la domanda è stata, diciamo, congratulazioni per questo primo punto con la squadra più forte del gruppo, con il leader. È stato uno sviluppo casuale della partita oppure questa era la sua idea? E la risposta dell'allenatore è che diciamo, questo è stato il piano, questa è stata l'idea iniziale che è stata seguita durante tutta la partita. It was a proof that how we control the game without ball and using the space, and we had some opportunity to score more, but rotation from Gendouzi, how we stop with Walter, how we after switch to Marušić because he's large fullback, you know that how we make line like five with Groper, so that was details, tactics that we made perfect, and if you make mistake 1 second for them, this is high level that they will punish you. So generally I'm very happy and proud to the team because we made a very good game. And these points smell like a victory, you know, because it increases confidence that what we do has good motivation for us in the future. Тактиката беше от една страна да управляваме добре защитата и от друга страна да използваме всички свободни пространства, така да се борим срещу футболисти като Marušić, като Gendouzi, наши футболисти да извършват ротация, за да ги пазят. И мисля, че този равен матч е много добър за нас в смисъл, че той ни дава едно самочувствие, увереност, също така и така добър имидж на отбора. Allora la domanda, la risposta continua, lui dice che durante la partita loro hanno cercato di difendersi bene da un punto di vista e poi nello stesso tempo di usare gli spazi, di approfittare di tutti gli spazi liberi, cercando di marcare i giocatori migliori della Lazio, per esempio Marušić e altri giocatori di importanza primaria, facendo praticamente una rotazione, per così dire, dei loro difensori, e questo punto porta alla squadra molta confidenza e anche una buona immagine, per questo noi la consideriamo come se fosse una vittoria. And we were very close to perfection. E siamo stati molto vicini nello stesso tempo alla perfezione, abbiamo много близо така да речем. Especially defense, but we had personality with the ball, short passes with goalkeeper. They in some situation they had problems in how to press us in high pressing, so we increased our confidence and dominated the ball even with the ball. So it was complete match for us. Yes. Наистина добре се представихме с това, че те имаха проблеми да ни пресират. Ние добре държахме топката в защита, подавахме си с вратаря и наистина им беше трудно да ни отнемат топката и ние сме доволни за това, което постигнахме. Allora siamo rimasti contenti del modo
in cui abbiamo gestito la partita, nel senso che ci sono stati passaggi molto corti col portiere e loro cioè la squadra della Lazio ha avuto difficoltà a pressare, a prendere la palla, e questo naturalmente è un successo per noi. Господин Мечев, поздравления от мен за спечелената точка на днешния матч. Говорихте колко сте доволни от тактическия план, но колко гордо прави факта, че неутрализирахте лидер в Лига Европа към този момент, що се отнася до гола. Лацио вкарваше доста голове до този момент и отгоре се не допусна така. So congratulations again. So the point, same time, how proud are you about the fact that the leader scored a lot of times till now, and today didn't succeed in doing that, and how do you feel that? This is what makes us proud, not only me, how we control the game without ball. Because, I don't know, 9, 13 in a row, they made victory, with many teams very high level, and they score, they create opportunity, they use it individual quality, they make you pressure in last third. So many details in defense, how you must control, because they have many tactical movements, especially with the teams who played man-to-man, because in Italy, many teams like Monza, Atalanta play man-to-man, but we choose that we don't want play man-to-man, more closer, more compact in low block, and control this tactical movement from Gendouzi, from Marušić inside, from Pedro in between the lines. They have many resources to punish you, but I think that we control all of them. I don't remember nothing special from them in 95 minutes, and when we analyze all matches from Lazio, we saw many things, many good things. So make me happy, make me proud, and give me motivation to keep going and work. Точно това, което казвате, наистина ни прави много горди. Играта без топка. Успявахме наистина да се изправим срещу такъв отбор като Лацио, който постигна много голове, имат много големи ресурси. В този случай те не успяха. Много често те играят човек срещу човек, срещу тях, каквито са, например, Монца, каквато е, например, Аталанта, но ние решихме да не играем така. Ние играхме зоново, компактно и постигнахме неща, които просто ги обезоръжихме, и затова сме много горди с това нещо и това ни dava допълнителна мотивация да продължаваме по същия начин. Allora, la domanda è stata: congratulazioni di nuovo per il punto ottenuto, vi ha fatto veramente fieri, sentirvi fieri questa cosa. Sì, perché siamo riusciti praticamente a giocare bene senza palla, abbiamo messo in difficoltà la Lazio, loro hanno molte risorse, per esempio quando giocano contro squadre come il Monza, l'Atalanta, si difendono uomo a uomo le altre squadre, mentre noi invece abbiamo deciso un'altra tattica di difenderci proprio non uomo contro uomo, e questo ci ha dato veramente anche il successo e siamo fieri di questa cosa e ci dà anche motivazione per continuare avanti sempre così. Mister, buonasera e complimenti perché avete giocato con coraggio, mi ha colpito il fatto che siete sempre partiti dal basso con Naressi senza buttare il pallone, ma anche con un discreto passo tecnico. Le chiedo un giudizio sull'episodio che avrebbe forse potuto cambiare la partita, che è il potenziale calcio di rigore sui Saxen, per cui l'arbitro è rimasto 4 minuti fermo in attesa di concedere di nuovo la ripartenza. Grazie. So, congratulations for the result. In the same time, we saw playing Naressi that way, that successful way. But what I like to ask you is about the decision of the referee, because it could have changed the final result of the game. What do you think about it? I didn't saw the action yet, so I cannot discuss with you this situation. Another situation about Naressi, yes, he made a fantastic game with ball, without ball. He was epicenter of all everything what's happened tonight. No? He grabbed +1 in the middle. If somebody jumped to him, our number 8 is alone, so we always find some free man in the middle. It was very important for us to control the middle. So
Yes, and after in defense, when they switch from Marušić side to left side, Pellegrini, he make line 5, very intelligent, decide when to do and how to do. So it was epicenter, one of the best matches for sure in his career. Allora, rispondendo alla domanda, veramente Naressi ha fatto una bellissima partita, è riuscito a fare alto e basso nel centrocampo, è stato proprio l'epicentro della nostra squadra, è riuscito a contrastare bravissimi giocatori come Marušić e altri. Nello stesso tempo, per quanto riguarda il rigore, io non ho ancora visto l'azione e non mi posso esprimere, devo vedere, allora posso avere un giudizio. Към въпроса на италианския журналист беше първо за играта на Нареси и комплименти, също така и за постигнатия резултат, за куража, с който игра Лудогорец. И в същото време бе помоля за коментар за това дали е имало дуспа, която би обърнала матча в съвсем друга посока. Игор Юричевич говори, че не е видял това нещо, до сега не е прегледал ситуацията, когато е прегледа, тогава ще има някакво мнение. От друга страна потвърди, че много е харесала играта на Нареси, че той е бил епицентъра в средата на терена и че е успял да се справи с отличните италиански полузащитници. Окей, бяли последно. Добре, господин Йовичич, поздравление от мен. Може ли тази точка срещу най-добрият отбор в Лига Европа, поне това показваше класирането преди този матч, да даде нужния импулс, нужния импакт на вашия отбор в следващите двубои и отборът да стигне и победа в турнира? So congratulations again about this throw. Could it be another motivation for you to gain another results and finally to have 2-3 points in one of the next matches? Yes, we must know that this group is like Champions League. We must be aware that the level of these clubs is so high, and we are team with construction, new coach, new idea in these 2 months. So we develop every day with new methodology, new ideas, but we're doing good. Develop. We are family. We showed tonight how we fight for each other. But you saw last match against Bilbao in 4-4-2, and tonight 4-1-4-1. Transfer to 5-4-1 with Groper in low block. It was fantastic to see. But I think that we deserve more in last matches. Anderlecht or Pilsen or Bilbao. So they are near. We need one more step a little bit to get the 3 points, but we are on the right way. We believe that it will happen, and they make me proud tonight. I'm so proud. You know, at the same time, of course, this is 1 point. We didn't win, so I like to win. I came here to Rome, to Olympico to win. We made everything to win with our arms, with our weapons, but okay, and they smells like victory because the impression of the team was very good. Very good. Така, видяхте наистина, че играхме в различни схеми спрямо мачовете с Билбао, справяме се с различни ситуации, опитваме се, отбора се развива, расте, тренираме, менталитета се подобрява. Разбира се, това е Лига Европа и тук отборите са доста силни, ние трябва да си даваме сметка за това нещо, но ние сме на правия път. Ние сме на правия път, просто тази вечер miriше на победа и аз съм сигурен, че някой ден ще го и постигнем това нещо. Allora, la domanda è stata del giornalista, congratulazioni di nuovo per questo punto ottenuto e se l'allenatore considera, diciamo, ha un'altra motivazione ulteriore, non solo per giocare bene ma per vincere una partita finalmente, e lui ha risposto che loro cambiano gli schemi a seconda della partita, si impegnano moltissimo, migliora la mentalità, hanno sempre più confidenza e questa sera proprio c'è stato
siamo stati molto vicini alla vittoria, proprio si sentiva l'odore della vittoria e siamo convinti che un giorno questo succederà. Господин Йовичевич, похвалихте футболистите, такъв отгорец ли искате да виждате и в следващите мачове? Mr. Jovicevic, you said congratulations to the players. Is this kind of Ludogorets you would like to see in the future? No, I think that the best performance out of an will be in the future. That's why we work. That's why we have ambition. That's why we have mentality to have all our best in front of us. But we are in a good, right way, and one this much give us confidence to do this in the future. Не, аз мисля, че не този Лудогорец, а този в бъдеще. Ние към това се целим. Отбор, който наистина да бъде стабилен, да има успехи. Ние работим много за това нещо и аз мисля, че сме на правилния път това да се случи и имам самочувствие, че работим в правилния pът. Allora, la domanda è stata al mister se questa è la squadra che gli piace e che oppure vede un'altra squadra proiettata nel futuro che sia migliore di questa, e la risposta è stata sì, questa squadra mi piace, però la vera squadra di Ludogorets ci sarà nel futuro. Noi ci lavoriamo tanto, ci impegniamo tanto e siamo sulla strada giusta, dunque i successi arriveranno sicuramente. Благодаря ви за вниманието и приятна вечер. Grazie dell'attenzione e buona serata.